Yes, yi KKG akakafo adoji orokogo afuwati agbama biesa anyanyi ato jankle makara nanamchi manananya oyi yenya ba ajikali dikala angama Flo's tasty treat anya ajikali ka azena azada shiada akuta peo asronda peo no nyaba na jigazandum nano gonna ba first course Hello, starter. Enya no imbudu ika no nyaba na ajiba ya anokwa ma yema ajiba ya dum papi adakwa. Ko nyaba na ji Flo's tasty treat product ya nikanya ashitali. Ade ya ala nu goma. Ko nyaba na ku. Na ku de. Na je baba akwedam. O pro pado strong pro jo nyano adudum. Anu na ma shiada. Ji Flo's tasty treats. And you know that's all engagement, wedding, official fee can hear me a pogger alaba one for. Airtime novinger, Zagaba, Bohana grabber, one or show. No Jumla Moji. Zabana attach the www. Flo's tasty treat. No, 212-915-9331. Jagaba Naji Flo's tasty treat. Then I call Adada Wapadoma Nyanobutu. Flo's tasty treat. I like the Flo's tasty treat. I don't know I'm at the corner shadow. Flo's tasty treat. I like ayo la gazut. Giomo, the hamakaran lakana how. Flo's. Oh, Rapeha, Aleha, Offer.
Okay, novi todo lava vao, me do fie na me le afisia fie kenye le fia. Bebe miaweso bonsoir, bonjour, bonjour, bonsoir. Miakata miaweso, egba mieko abaleke weto nenya dunenyo bobobo kolenya jujuro na ole vavana mi le tefesia tefeke ele fia. Akpebe le tuaji le dunenyo bobobo kolenya jujuro na open kosem live so forte bi royal casero daji la crack kokomlemles opogaton minute blanc evevo aton to 5:25 on top 103.1 FM. This is Top Radio 103.1 Authentic Mama with Dunenyo Bobobo Show. Today happens to be another beautiful Saturday, and I'm glad to have in the house with me my our beautiful ever queen mothers, Anglo queen mothers. Miato todolao, enye dijonambe, mianto miabe dadao miano, ameyo nye mianto miafe efianyo no ocho amonuto me particular ocho anglo nyigbaji ole miadome me dongbenami dongo be one miadome this way because we are celebrating Ghana month. This is Ghana month. The month of March, from 1st March to 31st March, is Ghana month or Heritage month. And all over the world, in Ghana particular, we celebrate that particular program, and we are celebrating it. All the media houses, the whole Ghana, we are celebrating Ghana month, Heritage month. And today, Authentic Mama is also celebrating Ghana month. Mie Jagome from last week, me call a sofo. Covenant me, so for me, address, even though when you so for her address, I'll be African person because he's from Ghana. Ye, Ghana, to Solipofe, Agbanlejiga, Alagbanlengola secretary, Crusade Council of Ghana, first secretary, Nomiatome last week, and he portrayed himself as Ghanaian by wearing the fugu, Ablekimiya Batakali, Evioha Midona, Ausato Dona, Nuka Eblauha Odona. So we are all doing the same, and Egbeha, the same to Milo. So let me for Authentic Mama, looking so fantastic. So beautiful and fantastic in the local and traditional dress. Ekenye miatomiape avonye kenteyo nyekocho amonutuame. Menye eblutomiedo amonutuame. Eyatoye miedo. Eyata kenteyo katana bupopogbe lemiafe sweet queen mothers okatawa ocho avatime. Petwe Avatime Kente, because we are portraying our culture from the Volta region. Afuma Nico Avoyo Nebopokbele Miantia Okatan Ocho Amonotuame. Nyawezo Keminam Yanoviona Nyebe Ye Yade Gapofuado Bame Semepe Radio Nano Top 103.1 FM from now to 8 p.m. Nyelemiadome. Alumia for Hono, Meo, Afro Meo, Afisia Kenya, Sema. We are going to be here driving you from now till 8 p.m. Yours is to stay tuned, relax yourself, and enjoy the traditional music. Agbaja, ye me covenant me more, Egbela be, Dada Ocho Agbaja do be alone. Miano, Okatanya Angloto, Eyatameko Agbaja Veno. As time goes on, I do the cover, they have no problem. You can see it, don't worry. Tawakachichi crowd, Yatamela Agbaja for Nami. Mejago play this hot Agbaja, Eke Menyabe Amegedo, Yesene, me like Nalo, me lone.
Okay, no Vito do la mia you wanna jegba beni adibeni aponuchomia deko no unti enya oson le mia unti ebe mi aton adoje pele mi ape efianyonu eton son ele mi adomo menye de ka o menye vo eton eyata ehia be mi anao ample time yevo aglobe ample time ye yi subade be waton ado bodoku alo odoku afia eduko eye nene make a enya jojo eke le mi ase topic le mi ase egbe mi adro mepo a is very important enye nu veve na nyekle abamo no tometo ene eyata ma afo havia koneka ya tokwa nya jeno fofoji gaton minute bla eton to 5:30 alume dalakpa eya ele fofo fifi lai no Victor dola ele authentic mama ple junenyo bobo ple nya jojo na fo nkosem nya wenso lo dada o mi de chakla o gamaso be nya kata alomi kata nya pe radio na no top 103.1 FM pa na oji fie ya na nya kadoto junenyo bobo plenya jojo now eye mana na nyebe we are live on Top Radio 103.1 FM. We are live le Authentic Mama fan page on Facebook. We are live on Sienna YouTube page in North America. We are live in Sienna Facebook page as well as YouTube page in North America. Tamiano video katanya evetical habo boyo America, ple Canada, pleto UK, Saudi Arabia, pleto they are live with us. Yes. Odo enwada be yo le nyakpom be egbe wona ona jefia to ade gato eyata novi enweke na wona mkwenye be just go there Authentic Mama fan page, share the links to your friends, invite them na be link e me call afuma milenia kpomto dia o hana do da amade hana do novia be mia we ne wanyo ne make ne le mia kpom le topfmonline.com. Top FM Online on YouTube. Top FM Online on YouTube is also live. You just go there, subscribe to Top FM Online and follow us. All our videos are there. Top FM Online on YouTube. Nyato, subscribe there. Nenema Kenya Sienna YouTube page. Subscribe to them and follow them. Sienna Facebook page. Go there, share the links. Authentic Mama fan page. Go there, share the links and follow us. Give us hi and things like that. Then YouTube, make a Top FM Online. Make Top FM. Allo Top Media, le Facebook, le Top Radio 103.1, le TikTok. So all the social handles we are clear and live. Yato akbebe le toaji, we le etodoge.
Abalake wento ese haya nyafe yesu akpesese wonye abrusan maton agbegbadekegbo yatanene ziode kristo a efiabe ano sese yo katan yi eyama ese no vi to lava vao gamade benya yi wonaji kamande amekpepe yo le mia domela afia me to lava vao akpena minia no vi yo le US le mia Council of Every Association in North America. Akpena milo miawe letwaji miawe miekomia dadao miafe enunola do to anglo nyigbaji feda mifie ya mekana jibe eleji jona mila fumaha akpe miawe so president kule bubu okata vice kule tokata akpe be letwaji na me nyape producer in US yewenye Dr. Wonyo and Afeto Steve there Kenya PRO Akpenami, Nyawenye producers now in the USA. Thank you so much. And in Ghana, top radio back. I mean, production wanama lonyepe producer. And Francis the small boy today is handle everything for me. Production for Akbaji. Thank you so much, Francis. I may you let me to my megmantonye. Ezimenola Maglede Yevugmegba, the president of Anglo Queen Mothers Council. President of Anglo Queen Mothers Council. Elemiadome oyebe mama otogbe evelia mayesigba otogbe ebe because mama to because meto bedobede okay otogbe okay president of Anglo Queen Mothers Council mama otogbe the second alovelia elemiadome abe efianyon no ga do metodika abeleke mi atom yesen eyanye Queen Mother so yo la no nyigbaji a efe nu no la le mi atome egbe enye chicho na mbe mama le mi atome akpe nene makenye mama ewi nyacheku evelia mama ewi every okay mama ewi nyacheku evelia enye Queen Mother of Ashiame traditional area eke kanye advisor of Anglo Queen Council wesiba wow ame tohewele mi adomegbe meda ku mi senko danye mama ga ewi enyacheku evelia okay, miato to boyo na migbenye yoko be miam yeto ebedobeta Queen Mother of Ashiame okay Ashiame because mienya Ashiame dele Ashiame ha level kwa top radio back kore okay mama guy colloquial oh I see Ashiame traditional area okay and also advisor of Anglo Queen Council ya elemia dome mama aweso nene makenye mama edewa fia meyo nyede ya legbonyeta mama edewia fia ede wafia nade do wafe ha oh okay evelia chokliko
aka hanye advisor of Anglo Queen Council. Yewenye amekpekpe tohe etonyo nye kovena metoro lava vaofia yewena dro enyameklemi abe. We are celebrating Ghana month. Nye le dukoya nye Ghana where edekonu culture domdeji alonye le du le month ya me ya tatututu umata wona de kedonye le dukoya fe culture dodeji dekonu pleto domdeji ye ameye onye dekonu nuno lawa umata wa sofe nko aloma nomo ya tatututu nye ko Queen Madesi ya ovenami cho anglonye gbaji egbaye onya megbanto mekova bubu wacho evedome next week avamia dome yo mekove be mia afonu adronyame egba mi be mi akpobede topic in English enye Ghana, our heritage, our culture, the role of national traditional authorities. Ghana, our heritage, our culture, the role of national authorities. Ghana duko miafe edekonu miafe dekonu do dasie kele efiao efianyono osi na culture la alodekonu dododechi eyanye egbefe topic eyata is very important ofoga ton minute blaton voici que tututu le hayam egbe vie kwa ekema ma ayiji yonto miasofe no megbe o megbo mo vo na megbe ne ba bia de na le emegbe be na bia o le nu yo wa gblon ti a ekema ma bu mo na o ableke nye wene da kwa ado so agblo le phone in segment ma before then it is time to send your messages, WhatsApp messages, text messages na egbenye wo chigbeza ye be chigbeza na olo agbedidi la mesen abokadrika ye bia be na ko phone na do text or WhatsApp message so that le 0244 066752 0244 066752 mahlon katana ole ye nye toji eye fifilaya. Yours is to talk when you be an authentic mama fan page on Facebook. I'm the video. So far we are almost 900 views. So ho le authentic mama nuyaji. Near le YouTube, Top FM online on YouTube. You go there, you subscribe, you follow the show, you share the links. We are live in Siana YouTube page in North America, Siana Facebook page in North America. Go and subscribe and follow our Ewe people from there. Oh, on a program le afumana mi le vegbeme la America to come. Abeleke mi no say akpenami say hayada. Top radio back for Top radio back
Okay, mia yiji enomake ga a 10 minutes bla ene vo a 10 ofo 5:45 p.m. Nanya fifi afi na va tromoa ike ma me doja tokede na va top radio Pabala OG 103.1 FM Pabala OG L yenele tunonyo bobo plenya jojo na kwenkosem live so 40B Royal Castle Road aji le kokomlemle Accra Ghana kakia nyele live la America de come nyele live le Canada ha ye amesa mekele miakpom a wole miakpom le Siana YouTube page in North America and Siana Facebook page in North America wakale miakpom le Top FM online on YouTube le afisi afikenele fifi like le miakpom nya ye Top FM online on YouTube akpo now just go there subscribe then follow me nyele live le Top Radio 103.1 FM le TikTok nyele live le Top Media le Facebook nyele live le Authentic Mama fan page on Facebook nyele clearly afuma okata meglo ya tafi safi kenela none of you just let your friend know be Authentic Mama egba mekale moji nemia share links nemia no viewer follow me that is all eya ko hana wo egba nyele no fo nyele celebrating Ghana nyele Ghana peta dodeji plemia fe dekonu wududu hajijio awudodo nududu whatever ekeninya wo mi abegana toke identify me be me Ghana tokwa we are celebrating that and egba jijoga wonyebe mia dada yonye kwima deso anglo nyigba ji fe nuno lawo le mia dume mayi ogbo enu market ne egbo dada o bria o soro Vima na vanyene todo la wase mi apo nkola be mi le keke me pakpasi akpa fifila ine mi le nupo mi atom mi afo mi adada o pe mi anovio mi avio yo la America kleto kata o le mi akpom o le jopom ya wezo yo Lake anglo nyigbaji. Anglo nyigbaji le ni shanji ni le maupa na mvuvuma. Okay. Nyawezi okay. Nyawezi. Murakuyo. Lake mieleke clear. Miaketa mieleke clear besi kavio ene. Yepobe alake miafe deko no nenyebe miele dress na ala na me de gede mi adoma
Bob, oh, I'm a career. That I had the South Africa talk about. I South Africa. Oh, on a decono leg. I was there last year. I remember. Oh, on a decono. Open no see and only Akobe Ameya is from South Africa. They are proud with their culture. Kakimiao bebeto mangolo so bebe Ghana to bonwa o metan da de aleke mekpok bebubu abe South Africa, Kenya, Zimbabwe and things. Over dressing that they are now document they are from here. Alumesiba. Kakenyo be near Ghana celebrate. Ye le mia dome. Madakumi de mia doku fia to ko. Macha go mechu away digma mama. Mamanga akpono. Nkwanya mama October. Okay. Avolia macho avuto pla achiavi. Okay. Anyanya anyana mfiauba ajimanola na maupa mangavoma. Okay. Anglo nyonu fiao fe nunola eya elemia studio egbe. So we are blessed to have you. Anglo nyonu kata fe nyonu fiao fe nunola elemia studio nyaga onye. Akpe rezo. But kumya itikle dada. Apolo. Naku eniye mamaga. Evi. Enicheku Avolia. Okay. Ikanya achama topo mamaga. Okay. Okay, kanye Queen Fiao advisor. Adam Dola. Okay. Anglo nyonu fiao fe Adam Dola odo methodika ya nyo mama ha. Enye Queen Madam ledo kwesi Africa nye okati ebewa ano Anglo Queen Madam so fe enu ano Adam Dola enu no la yo tia. Meisiba. Ya wezo. Bada kudaga hande. Maraku One of the okay. Okay. Yeah. Maraku oya number Okay. mama the wife Okay. Avolia Okay. chokliko alagashito. Alagashito. Wow. Ta nyamanya adangdola odomotoraka. Okay. Okay. Mama abaleke nye wento esia cho alagashito kliko. Okay. Mikatami awezo. Ejo tinambe mikatami va be mia akontomia dekonu awene wanyo. Okay, kakemi afegbe ona kodinami ne vimana no me no wasemia ko vanto nyebe mama you le Ghana month any le Ghana celebrating amedena bia be why do we supposed to celebrate Ghana no kata ohia be mi konkekede de be mia a dojijo alo be mi le Ghana to call ya celebrating mi le du le ofenu popo na me de bia nyamade okay na aglone Apa anyai na kunyabo anyai to ba Ghana for azaya dudua ele afashia for jinyo toana afashia da for jinyo toakwa ni edina azaya anyai to nita nyiri nyabo nyafo dupola yikane hodo kishikwa no dua Akaka the common Kakamaji, Lifa Chododona, Lifan Dodona, Banaya Tofu, Yavua, and no toba, Odo Alapo, Azaya Yano, the Drew for Junior Tosha for Jinoto, and the Ghana from Dodo, Nutonya Dumunu, Adunu, Atamunu, Abala uwe koko bakushi barina bukona ta enye nunwe tonto amechuchu odo
enyo bemiano nkudochi amede kra no boblo be menye leti de kadeko le bemia ade dranya be Ghana to amo bube we should ele bemiano edu alonya no miado ko de fiale nusa no mele ye yo kata be nyenye Ghana to and we are proud to be from Ghana. Ta nenye ko leti bobo we yenye ko de nya ko kunya to mya de no ti yenye ko wo da keson example ko le yovo brenu dom le jito pom do bonu ti enu la vala siko pleto because me lo to yenye pe kente yo mi do fifi apo nya pe teni do a nya ko be it look very beautiful aka me de be mama o mata do enu man gase game o mata no kente do gase game because it's not so comfortable allo alapaya like na po mama mere ku tafi madam du la besia bebe ni de kete Anyika na duko bibu jam bibu tokhada lemu ta okeshoji alo nkakadu kanyata gazaro niko ni adi nini besha bebe neli ya zande bibu alo na ni wona leli abo le kini de Ghana za dimfia ya tendi kakana sere kami ke azawu boyi ko ke agate ke na na de ke jaje gogo ta ewo press so avoa enye enu tokhele do kosi eno nya do de egoji ko e fe be na de le ke na na do ni kete dogu ye mare ku pe kete enu ta ko ke fe be na na do wona be tekete ni ti hako bibere eno na na ko dogu oketa menye gasia ga malo ye de sado nya tonwa no kente do kakene ni leke mi te leke mi awo mi te abe fi anyo no we na me mi nya do le kwa me se me pe nyo ya lo dada ya ame de poko onye wa kpo mi jesi kakene ni ko to abe avo awu long dress or a top you mi do na kweto ya de ni akanto anytime alo ihanete ndebe besha bobo ni tafia ila voto kwenda na yuna de abeni na church attending ni wo do amike pela fiare ati adia koko yi akani ke na du ko ni na da official ko na ko asimo ko awo ala bona do ka te ni ko asimo ko na rabiago mi antoke gana do come talk ba ba na ni na rabiago okay mama do we have amado amado o menya benela into avo printing plectorio yo kuko de Ghana made yo abe GTP ATL and Ghana to yo melewo yo kuko de na o matanto kente o gasia gamewa yo kuko de leke o nesusu enyu okay ba wate ando GTP ado machuba na machucho go majeja cha GTP eli top radio ba kore GTM sleeve okay TTL leaf okay afi printers handling yeah printers wate ando ka kami lanchi ko nyaba ipa shikoko iba na ba nya view matin plum na mano wate ando okay na monyo wate andi ato nya awula ba fine ayirashima okay nana kama kwa chonchu ati adi ayira church nana kama kwa chonchu akado ipa shikoko ta ina ba manya do na nya view na namo yeah if you ba ho bronu wa wo you vo no China to play America friend you do that in so ba zumia to men da boutique any da sele mi anto mi anu afifie mi ba le any ato so nanya be ni afa already made you to Ghana fe printing to you what one bobo asina mi anto wa anyo be gasegma mi anto awo be Ghana to we ne top radio ma anyo be match me leti de kadem me ko ye mi ado awo afia be mi nye Ghana to manya siba okay over time adado kra ha manya be Friday we tana in office the shadow na come the shadow
Amebi otokata utana kata ameoba yodo kaba president wo ni enya kpo na keke enya kpo ta yepo ashikoko yepo fudam nim ashikoko ta hata nyapo Ghana avoyo omiela magatin amagarno gatin plomo ala bono choho ko chana ko via ta maraba ya faisi listo hala ni si yo to hali si yo tu I see. ta mama tia na nya fo manyaga ba ha faisi di akana manyamo manyaga ba yo Ha kente ko. African Prince Take for total lemon. Okay. ye macho ba tai da mi wana ha ye ha nyo ya ta no dum pai da buti ko na dia ajo na dogo ha ma ko o nya na do aja o nto manya ba mi ava do wo awon to no le to ga ha no pla for 2 years o se kata fugbe yo va to anu wa no pie na bi ajinya ko mu kata poga Abe mi epo to le party mine. o ko no kata va cheni ma wa manyu kata na bi abe Ghana to wa na Ghana fia to mu to brendo ba ko ta fa ro li ama jamano shada no pomo amaro jabo pota ho manu mo pa pe Okay, no vi to la onya salao afisi afike nele Ghana lo America lo fika akpebele to aji nyela no popolo nya fafia nyo no to Anglo ni baji president of Anglo Queen Mothers ele mi adome nene make ope advices so am fio kata o ha o le mi adome ope to Anglo ni baji ya ope nko semile to nyela no foto Ghana mant nti ene keta o hia be wa kom keke adedi be mi ano nkodo be nyenye Ghana to adonu abe Ghana to adunu Ghana no awonu abe Ghana to wa ya mi le no foto afama ko mekwecho for now be mi ase be ale foundation ma afimia itibe do hia be nkeke kwideka alo leti deka ko mi akode be mi showcase yovo aglobe mi ademia pe Ghana nyenye afia ye be a menye ne no le be wa no kakea nyapa wododo yo abe kente pleto yo blola kente ma no chona ko dona nkeke de se ado ne do afia de ko po je sibe o emi ita e do ya afi ita ne do ya lo mu ya ye ameke puku na nye ha e general aleke ne ko do no ya tamile no fuka kakea mi kale bobla lo le boblo be me fia be kente ko enye Ghana fe me Ghana made they have material so abele ko UGTP play spinter pleto only kakea ole boblo be e pasi ko bana be Ghana view metanka vale awoma wa love ma play actor adenia do krafia abe Ghana to no yekoblomola ga aton ma gbobe ga adetututu yapo nya yi eji egbe main issue nyebe dada president Nivagbo nyele gbobe Ghana, our heritage, our culture, the role of traditional authorities Ghana nyafe de kono edo da si ekelemi ameye onye efiao anyigbato efianyo no pleto si nyato atu nyafe egbe kono do alo adereji akeke de keke me pakpasi akpaba mo wa po anyabe Africa lo Ghana Africa pakpa do yo be Ghana en elemiele le nyafe no yo edo da se ka le nyasi menyebe obe culture alo de kono nyawa abe nia dekonu magbe be nya we dekonu ntokra pogo ha alo me galapa apana namni yira lafina ai dekonu biologia ne da pena mangbe nami awo mafia ni dogbani okay yapa ama katang pawo mafia yapa beduna na eyini yapa agadada ni dogbani togbi kata afiagao mamao agbotadu shanio dumagao yapa so takpapa mamalo kata ni amana mafia ni bani ni banao okay fia ni la o la fia kini na gbogbo Moba nyapa dakonwa da kaina na ofia okay ya dakonwa kwa fisha fike na dua
Nyanya togbi ikan shudondo. Manya mama nya togbi loli evelia. Nya chwa vuto kwa chiavi. Nya customer officer ncho ya po retire. Okay. Open ni namu da the komwa do liya. Nyanya wana wo. Okay. The komwa do liya namu pa do. Okay. Kayo nya mchu to ali. Okay. Ni amlo nyapa the komo ola vuvuvuvuvu. Ala ba nanya ba ahoi mana jocho. Okay. Laba ahoi da shia da pa the komo. Ahoi do liya exana fu barani bank ole kula bo ba mi. Okay. Ahoi do liya mo plom azam. Ahoi do liya mo dua achomu agba kwezwala. The komo mama. Nya mama no otosheju hafi otosheju po akodo mama kula la bo baba you feel the komo Okay. na nyi Okay. apaye lo na lekun la togbianchi na nyi ye apaye ni lekun ni ba ma pe da je shiba togbio la mama o fo duo no ye we ba the vigor the po ablodi. Okay. Ala ba mama ni mi awa dag amagare mo alo police na po doza soja na po doza kaka afia ko ro do ni Okay. odo gbogbo won Okay. la o fa da ko mi ko fia o ani o ko ro do ni na dogla wa bobo de vina to do pi bobo mo na mi to aglanjeje mo wa blame vu wa ko gbase. Okay. Nyanya pa da ko mi ma da ko mo do ye wona o la gba Okay. gba ni atogbe ocho hafi umi ayoma anwo epawo a afi me da ko mo jago matwi Okay. no to na mama o wo pa da ko ncho gba kan hafi o do chu agokolita Okay. muke mama o gbo na oba apa hala nínú chi comrade apapa ma o si ogara to manu kama ha do pa anu efao fo tororo oso Okay. asiko fi agbi apapa ro na o mo ni nenu de nínú chi comrade pa ya mo ni club ba nínú chi comrade pa ya o si o wo ndaji na mama o ko manjia ye agriamu o dotomu ta lo nyam lo ni va ugbo a tororo wa de komu nyana ni Okay. na doto ogbo nyanu na si aworeji eleva vi nyapa de komu do nyapa ni dudu Yeah. agbara dome na afia kwa de komu mama sefogbo ni nyo mama sefogbo nyoa asasa afia ko do fie na sefogbo na lo do obogbe na do jutofo la anlo ni gbanji na ta gbo gbogbo mo na mo ni popo bo oko dare fi aglomi nyentonto mi ra fi abuji fu na nyento yin poro mo nyentonto yin poro mo ya mai ya ni na ba na fi abuji Okay. agiyo ni le machi Okay. ko do ko maliku apato adanya nyam vicho nya dava ko osiba nye dogegba choye vugbo para ni ika ape deje siba nye sabagba tututu ni o Okay. ya ko to se nye so to la mo dun ko to se nya ji ba ni vi akeye la no ko idowo la geju ya na be dare Okay. apono do suku
Lechato de vieux glonya na machichi woji amachichi na glonya na de vieux woji de ko glonya aba for firm gbamagba amwa makara jinya fi ko mi ape yo ko be dara pa mo be de school apa de gbeta I see. agba fi anu no nduwa nya pe doda si ve vieux to le de ko mo nyo be nya na nya vieux na de gbegbe Okay. What's over Degbe? o so degbe. Okay. Ninguém ganha vugbo apegbe bubu do me de via ha ni na me de via wo pupobo yonya na no yo la gbegbe no yo se gbegbe agbo nya ra gbegbe no Okay. na mo ganya mo mo pu ha wo de gbegbe nya na ofi onye do da shi anu ni shi Okay. ala vo vi nto Okay. That's Gbantoa na ni abe traditional rulers. Abe ni afiao anbato fiao pe fianyo no nye be ni a make sure alo ajagbagba be ameseme ado epe atando epe degbe. odo dogbo Okay. mo vo ni agbo lo fi asamu mo fi ba ni omi atro gbe ika amaso no ala ba ni ado ni adagba awada manama. Okay. Enyaga afuma na yina enyaga onye ne enye na de ke me pona no to alegbegbe kuna dina malegbegbe me kwa afuma gedegbe ta do da segment obe nya efiao nya pedo da sigbe dumavio wanye sekre dodo nya pe history eduko ike no to alo kope ike mo to region ike to wanye history wanya eduafe enya jojo aleko edu hafijo ala vo vi nto aleke egbe kenye dona menye nene a aha ka ko yiti a ni nye duna eme kenye aha no dudu ko duna afuma elebe nya fiao wani yo wanye anya dada ha okay okay awanye history anya egbe o anya enu dada o pele nuka awudodo aleke nye ko dona no ya pa udodo ala vo vi banya na nya vi na anya mchonchi ala vo vi nto okay no nya mchonchi a adogo dia hire pa jima ka adodo mra le nya pa duo mo na pe ye ogbona vo gbodo gbona no fi ko apo udo ni na ko nya ba ye matata tagara mu na no okay ta doda si mawenye adewo hia be miawenye edoma le miao si be mia afia nu yao mia de ple mia vio ple afi nyecho ple meyoji po mi la be fia nyono abe fia we na doda si ma mia kokplo doa akokplo mia tevio me na yima okay mia ayichi ke le abele keke mi gblebe egbedodo nyafe gbedodo nyebegbe ya alabe ave omia nyenye nito amonu tome nyafe ndutu emyenye be egbe vovovo la ebenigbachi nyafe mia owenye one of the unique region in Ghana AK we have a lot of languages spoken in our region than other regions so yowa eblogbe plan de kavado kakemia to menya be about 14 languages ye le amunutome ebe oto vovo no le edokreme ye leke mi wonanu anloto wonanu a menye nene ebedometo ha wonanu alo mama me dalagba me ku ele vovo edu akata me hapo me kenya na ko kon benito le wana kon anya toto le vovo edometo hu kala vovo kenya be amodo ko se na be o anloto alo o be efio o menya be vovo toto le mi amenye do ame pleto yo a gede o anlofo o menya be amede abenye mecho anlo o menya be tepebu budele do ko yo mkata ba america o ye nyafe gbedodo ha otofufu nyafe konu otofufu nudodo todo ha otona fufu mensiba okay ta nyawo abe efianyo noa edoda si de kayo me bia fifie mama globe nyafianu nyatevio le tuame be wanya nyafe nudodo nyafa udodo nyafe de konu bleto afia de vio amesiame ye ma menye nene a eka bubu ne kasusu benye dodasina efiao nyafiao
eduaji polao do da si bubu kai kale be mi atan ahenya fe de kono de go ade fia nwede do da si bubu kai ne ka susu be e kale mi ase abe fia we ne Madaku abe efiawa efianwa doda si mekpebe eyi komikope madaku gbogbo ehiji mepe mo ni mo to gboko mo to madaku mo to gbiyan to bi sama fo wi keni efiaga na achiama duko hayo konyo ko pedentia componente ba le matin à peu près le review ni kabana ya yo nchu gbopoma ni amano ni pe review gbopoma ni kabe na no jere ni regia o plan kuri ni okay ni kabe ma fi ni na no jere nchu jia ni kabe wo yire to bi gango ihe na-akpamagbo tututu uru nke mụ na akpamagbo ji ala bụ eme ọdụ emekete ndị na-adị alụ taa kwere ka enyi ma okay ma ayiji afemi ayiji ava mama de rafia gbo ma fokadeka ayi wonaji afemi atro ava yiji enya oso le mi asime gbogbo gbe na me niketo to kunye be na gbo na winter view no view am se me peto na no mi anti opo ga 10 minutes wi en tutu 614 top 103.1 FM authentic mama pledge na yo bobo show pen ko samnele no vitro lao na nya fifi afi never tune alone never modo afia akpebe elemiagbo lemiankosem blene no view ya yo no view mielen photo dekono ti yemia pe fia no no to anglo nyi gbaji ye wele mia do me ope nuno laga efia nyo no kata anglo pe nuno la plepa advices o ye wele mia do me fia ya ye ni le enya yo medro nyele Ghana mant alo nyele Ghana mant ye mia amesame le eneke wawo the Ghana fenya fia ya wo mikata miele ya ta mekpe mia dada yo wenye queen ame yo nye overlord of the land mia dengba yo mekpeve be wa akonu de kavado me mia pe de konu fenya o mia drome akpobede miele bobulo lo miele modinye ha aleke togbe wo he o kom mia fe o le mia fe de konu me da si he over today yo ha ekaji yimole ole o kalele da si afia ameyo lo ta ye mia ameyo onye dumevio de mia ha de do miele mia de konu lem da si lo nyele ko dangbe vale dubu bobo tokwa e ya nye topic kenyele no focho ka ke mi se haya da mia to na mia iwona oh ni gbe na bo sanu gba